Hello gagayam, naimbag nga orasyo, bulan manen ti Disyembre. Panaglalamok manen, ket sapay kumata na salon at tayo akanayon. Kapadasan man ni Kabsat Pasita, sa napudnanagan, tintay idrama ita, ngam sakbay na. Hello pay, kada Susan Arthur, Lerma Perez, Isalin Cipriano, dati si kan Albert Cabrera, dita Ramon Isabela, kan ni Dominador Rafael, dita Santiago Isabela. Kastimanti ko na ni Kabsat Pasita, dirman ang biyanang, nabayag anabaloak, ngam kalpasan ti dua dekada apan nakabalok, nakibuy pre nakitipadak medla senior citizen, kan padak medlang agpenpensyon. Ngam sana kayat ti lalaki nga anak ko ti pan nakirelasyon ko, tangamin mabuta nga mayadayo kanyak, tangamin awan trabaho na, iso nakadependar latan kanyak nga inana. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysan. Papanan nyo manan, nanang. Nakasukat kay manan. Mapanak man ijay ili, at damapan ko gatangan anak ko. At mapan nyo gatangan, wano mapan kay manan magsinara kiti boyfriend nyo. Ha, ne saan mo talando? Nay, mamin ano ngay bagak asinaan nyo na alakay. Masurunak nanang. Hindi yu dagdagan ti pungtot ko. Tamang ano niya ti maramid ko. Kunakmat asinaan nyo na jay. Kat sininaak mo anak ko, awan kamiin. Sigurado nyo lang. Bakbakitan kayon. Sana na masapo lang maki-boyfriend kayo. Ta makapadurmo na kitaan. Feeling ubing kay tumat namin. Dandani kayon tumangan di tibarsa nga. Ngamday ta pala agpapaaram. Kaya aramidin niyaw. Sa anak mo't nga agpapaaram anak ko, siyak mo't ti ar-armunda. Armunda nga. Tistingan na kailang mamati kayo mo't adagosan. Ado, ti manang gundaway alalaki itan nanang. Ti pensyon nyo, ti almananda. Isa pasablugan na kayo. Kahit, anyang oras ti sangpot nyo. Di kaya agpakarabi ha. Wen, mabiitak laeng anak ko. Papanan nyo tatang, apa nakapumada kayo manan? Inak man agpapukais, anak ka. Sakay larumwar itatamaluman. Naimbag na dapat nakalukat na barbershop iti kasto nga oras. Ada, maladaw ang agrik-rikap tay sukik apapapanak. Ang mga nadaman laok na bulakbul day tana. Ang mga no sarakan nyo manan jay bakit ano biyayaw? Ay, saan kumanatangkan ti ulo yung tatang? Saan mo? Nabayagan na nagsina kami kani Pasita. Di kaya gar-araman, talakay kayon. Baybayan nyo ka din na taas asawa. Jak tupay ko na. Da kayon tulaki din. Sige. Mapanakon ta sambutak di barbershop. Ato'y tinanong mo, Pasita, honey. Ay na. Una yan day tangawag mo kanyak guto. Kasla nagkorni adeng gentahani. Kastamot at talaga ti inawag dagiti agayan ayat. Honey, wano saan, sweetie, wano saan, baby. Unang bakit kan lakaytan. Saan may bagay day nga inawag ta. Kababain no at damakangag. Ay, awan bibiyang tasino man, Pasita. Basta siya, honey, ti kayat ko ayawagan ka. Wano saan, baby loves no isa. Madi, silang adenggan gudo. Kababain. Basta baby loves, ti kayat ko ayawagan ka. Mangantan baby loves, tamapantapay agpasyar no madamdama. Sa anak ang makapagbayag gudo. Tani, urayon nak di anak ko. Ungtan nak day jay no maladawak nga agawid. Na urasan ti iruruar ko. Ay, una yan. Nagpadaan na lakit din iti anak ko. Uray nga rodyay anak ko. Text a text. Damdamagan na no ayan ko. Iso nga in-off ko ti cellphone ko. Alang nga ron, lepasan tanti mangan taagawid tan. Ay, sana. Agpasyar tapay mo't Sulitan ti panagkuyog tamanan. Kakaiso na akapimpensyon ta. Enjoyin tamot na nagit pensyon ta. Agpasyar tapay.
No mapanlog ta, intan tumanen mangan, wano agmerienda. Alang aron, sikat makaambo ko to. Makaambo di tan noong tanak manin di anak ko. Itulnog kanto nga agawin. Ay saan Ad-adda nga agungot di anak ko. Ti amo na ngamin kat nagsinatan. Di ka madalagan, nasa anak adumano na di balayaw. Agpatingga ak tulaeng iji kalsada. Anyat masida nanang? Prito kan inlambong nga itlog anak ko. Jak nakitsenday di kalman tanamalmanak. Di kay pa nagpensyon na ya. Nagpensyon akon ngam jak nasango ti nakitsenda. Nan, sa siyak timapan gumatang iti masida. Awan sapay bagas tayon. Awan nga rod anak ko. Alang nga rod, no magagat ka amapan ijay ili, si kantimapan. Mangtad kayo mo na iti pangkrudok iti tricycle. Kanayunan nyo ti itadyo a kwarta, tagpapukisakman. Wen, mala, mabiit lang nga rod anak ko. Mangtad kay man iti kwartayo tatang, tanay awan balunan dya po ko yo. Napan nagiskwilan aya. Saan pa'y mangmangan pa'y lang. Mapan ko itulod no madamdama. Adto iti sangaribaw. Ni, apay di pa'y naalat ay pensyon nyo aya. Naala ko nga nagastusak. Anyat nagastusan nyo nga ikaw ang makita ka ginatang yo. Wano, adda babaya paggasgastusan nyo. Awan, napanak lang nagpaspas sarmot Nag-shopping basit, nagpa-facialak, kas ka na nagpamasahe. Tila paggasgastusan nyo. Nayunan nyo dahito yatan adda pa'y bayada kiji pagadalan ti apo ko yo. Adto tili magasot, umras na itan. Apay, sana nang tadyay amat ti anak mo iti suporta ti anak na. Ay na, di yun namaan day jay. Nabayagan saan na nagpapawit. Awan ka no trabaho nan. Uray pilitag no talagang awan. Kan anak ka no di asawa na. Ay, natangken nga men ti ulom iday. Amom nga da asawa na nga nakirelasyon ka pa ilaan. Ay na, napalabasan day ta. Nalpasan dagita tatang. Di yung ka din ipalagip. Ibagbagak laeng. Kanya nga ron ngay. Talaga siguro akas tigasat ko Aginggat ka anong nga ilimlimod ta ti relasyon ta gudo. Wan nga rod Ang amno ar-arigan, sana rumbeng nga ilimod ta. Tagpadatamot anawaya. Wen ngam dagiti nga rod anak ta ti pampanunutek. Di da kayat ti relasyon ta. Masurunak meten ang duma. Isunak at ti masursurutan. Saan tamutan nga ubeng? Apay nga paritan data nga ginayat. Paritan data nga agragsak. Gudo. Agkasartakid din Anya, ay saan mabalin? Agungot dagiti anak ta. Oray agunget da. Awan mo't mabalinan da. Apay, isuna ayat aggastos no bilang laang. Saan ba? Gudo. No siyak, ready ako amangi kasarkan ka. Awan ti asino man na makalapad iti dayta. Ilaban ko ti panagayat ko ken kapasita, my love. Kat, anya nga rod ti aramiden ta. Kasaritam ti anak mo, takasaritak mo ti anak kaw. Ibagam ti panagsimpatan. Agkasartakid din tapno makapagdinatan iti maymay sa abalay. Ay, padasat nga ibaga. Ngamno agungot ngay. Bayam nga agungay. Saan nga isurat ti masursuraw? No di da kaya ti plano ta, saan lang? Basta aramidin ta ti ammo ta pagsayaatan ta adwa pasita. Anya, mga sawa kayo kunayo tatang. Laklakayan kayon. Ubingak pay, napigsak pay. Ay na, saan ang ta sa asawa? Jak tupay makiasawa, da kayon tulaki din. Apay ay alapdan nak ang mga asawa. Kat saan mo't asi katyagastos si Kagreta. Lakay kayon, tatang. Amo ka ti pensyon nyo laang talmananda kada kayo. Apay asino kumayat asawahan nyo? Ninanampasita Na,
Kunak man no nagsina kayon. Saan? Kung kunak lang dahil jay, tapno sardingan nakasersermonan. Ay ayatak ni Pasita. Kayat kau ngay kalaysa. Ay saanan? Bakit kan lakay kayo nagkasar kay pailaang? Sigurado akatawaan da kayo dagiti tattao. Oray katawaan na kami Saan may na problema na ita? Basta tulagan tayo ti kasarmay. Saan man na natangkan ti ulo yo, tatang? Kasanon nga no kumapsot kayon? Asino kumati mga sikaso kada kayo? Siyak malang. Ni Pasita ti mga sikaso kanyak. Asikaswanak ta asikaswak may. Saan nanday ta kasar-kasar? Gastos lang day ta. Kanlakay kayon. Aginanakay ki di dito balay. Di ka nga minruar-arwar Basta mga sawaak. Apay ay halap na nakrita. Saan nagapo talakaya kaon kat awanan karbengak nga gayat manang? Nukunak nga ikalaysak ni Pasita, aramidag. No di nagsuportaran, saan laang? Agkasar kami, adakda kami. No magkiasawa kayon kat kasaron ti pensyon nyo, di awanan. Adanton kabingay yaw, nanang. At damot pensyon ni tatam aguto anak ko. Kundi napakibibiyangan day iti pensyon ko. Isunto pa iti mangmangtad iti kwarta kanyak. Italang dayta. Ngam no bumayag, sigurado apakibiyangan nanton ti kwartayaw. Saan akasta ni Gudo? Nasingput day jay anak ko. Bakitang tayo ngaminan ngam dayta kat as-asawa ti bagbagayon. Na kayo man lang tinaputa ka bakit akasta. Imbes at isalon at yun lang tintunaran nyo. Saan? Ta lalaki mo't kadda iti panunot yun. Kaya't kumot nga road tiyadakad kadwa na bayat ti panagkapsut ko anak ko. Katsyak nga yakad kadwayo. Kasanaw no mga asawa kan taon. Sa anak ang mga asawa, tawan iti panunot ko reta. Jak pagan ano ti mga lay ti pakanek asaan ko kapin ano? Lando. Awan ti mapasamak akasar. Agguluak no ipilit yun reta nanang. Anya. Si Kaman ti makisarita ijay kabsat mo, Nelia anak ko. Apay kano aya, adi na kayat amaki asawa kayo manen, nanang. Amangan ka no kwartaan nakla ang tagbalin nga asawak. Imbagak akasapulak laang ti kadkadwa. Ngam iso kanungay akad kadwak. Kat kunak mo't, kasanon no mga asawa. Kunana mo't asaan ka no ang mga asawa. Kasano kuma ang mga asawa day jay kat sadot met. Mabutang iti responsibilidad day jay, nanang. Iso adi na kayat ti mga asawa. Di mo't ngamin agtrabaho. Talaga asaan nga agtrabaho day jay. Taadda kayo anam namaan na amang tad iti kwarta na, nanang. Ha? Ruaman nyo mga men. No dumawat kada kayo, ikanyo met adagos. Kat agungat mo nga rod no jak ikan. Pagsasawan na kitag kakasakit. Saan anasaya at tikas jengar aramiden na? Saan yun apagrebengan timang biyagkan kwa na tadakulan? Da kayukit di kumaati ikan na iti kwarta. Nagdakulan abagi, saan ngagtrabaho? Anak ko. Alakit di, no kayat yu pa'y timaki asawa, aramiden nyo. Nasingput mo't ni tatagudo. Ken agpada kayo nga agpenpensyon, iso nga awan problema dita. Kasanon nga ije kabsat mo. Siyak ti makaamukan kwa na. Ungtak no lapdan na kayo iti kayat yung aramiden, nanang. Awan karbangam amang lapad kin ni nanang iti kayat ng aramiden, landong. Apre kasta ka? Noan niya ti ammom apagragsakan ti inata, suportaram, saan akasta nga ung tamkit din. Ammom abakutin ni nanang, ng pagsasawam iti saan anasaya. Manang. Apay adi mo kayat amaki asawa, kat kayat nangarod mo ti adda katakunay-nay na. Apay, mabutang ka nga ipanawan di pakiasawaan na dito'y balay, kat awan taon ti pagdawatam iti kwarta. Ha? Saan ba ta? Saan mat anga? Naglawag mo aramidom. Nakadepender ka ngamin akanayon kin ni nanang. Nagdaklan ka akarne, ngam di kag trabaho. Di ka lamas yan ijay inata. Apay, sika, kayat mo aya makiasawa pa lang ni nanang kat bakutan. Kayat ko Nukas na ti kayat na. Suportarak iti anyaman nga aramiden na.
Basta pagsayaatan na lakit de. Awan dakas na no kayat namanen ti makiasawa. Apay, dagiti laubing ayat ya dakarbangan na ang mga asawa. Pati mat dagiti babakit kan lalakay at damot karbangan da. Tao damot. Ha? Ang trabaho ka kid agagawa ka. Tapno saan ka amang namnamalatan iti-ititid ni nanang akwartakan ka. Talaga ka diyan didakdanggan tatang. Kaya't yulat na ti mga asawa. Wain, anak ko. Nakasapulak ni nanam apasita iti biyag ko. Ay, natangkan na talaga ti ulo yung alaklakayan. Uray anyat sasawam. Basta mga sawaak no kunak, mga sawaak. Uray ko mano tayo kaubingan na ti asawaan niyo. Tapno da mga sikaso kada kayo. Diyay mo't pada yun na senior citizen tinapili yun. Maday ti ubeng, tamangan no isukatnak. May mayat ni pasita. Ta sigurado adinak to isukat na jay. Makamo kayo. Ay, awan mabalin ko no talaga kasta ti kayat yo. Kahit pag nadan yung aron ngay. Ay, di kay pumanaw dito balay tatang. Awan kadwami iti apo ko yun ditoy. Kat no manugot kalakit day ayawid ko ni pasita dito'y balay, di dito'y kamay nga agnaad. Ay, ngala, wala na. Dito yun ti pagnaadan nyo. Basta di kay pumanaw dito balay. Nalpasan ti kasarmikin ni tatam agudo anak ko. Iso asumuro takun kan kwa na ije balayda. Ni, apay nga pumanaw kayo. Dito'y balay ti pagnaadan nyo Ibagayo ka ni tatagudo, ta umay agnaad dito'y. Ijay kanumot balayda ti pagnaadan me. Kan talaga akas ta ti rumbeng, talalaki ni gudo. Siyak ti awid na ta babae ak. Iso nga agawid ako ni ijay balayda. Anya? Sumuro takmot nga rod kada kayo nanang. Ah, Diyak kaya tiyak bati dito'y. Mabuti nga. Awan kadwak. Iso nga umayak mo makipagnaudak mo tan iti balay ti asawa yaw. pasensya kan kadwak ti anak ko nga agnaed dito'y balayo gudo. Awan problema dita, pasita. Basta agkatunusan na lakid di ti anak ka. Kaya sana balay, ta dapay mo't bakanti asilid. Agyaman nak nga rod gudo. Saan mo't ngamin ang maisiin na ti anak ko kanya? Wen, maawatan day ta. Ta nabayag kat nga raw na nagkadkadwa kayo. Kan iso ti buridak nga anak mo. Aggunay ka mama dito'y balay si Kalando. Di kag senyorito dito'y. Makikabbalay ka lang ang kasta ka. Ni, tanangam mo ti panagsasauma. Tadamot share me iti inak dito'y. Apay, ti kunam, papakpakan kami lang dito'y. Agpinpensyon mo ti inak tap ng mom. Wan, nga magtrabaho ka mata. Da kami latan ka ni nanang mo taglutluto. Agin inaw ka nagdaldalos. Ngamsi ka, day talagid, idda ka nagsilsilpon tararamidam. Ikat trabaho ti babae na kita. Apay ngay patrabahom kanyak. No apay mga minasimursurot kay ti inama. Tanyat kayat mo. Bukudan nyo ti kwarta ti inak. Ay, sana mabalin. Da kayo kat ti paggastusan nan. Ay, excuse me, adama pensyon tamak. Saan may pagtatakkunan ti pensyon ni nanang mo? Gusto na itan. Aga pa kayo manan. Day tatao ti dimtang ariribok di ti balay. Papanawan nyo day tatatang. Si Kati pumanaw tadda anak mo. Rumbeng alumasin ka ni ti pagnadam. Apay, ayan ang amin ti ama ti anak mo. Taiso kumati kabalay mo. Ay, awan bibiyang mo. Manakibiyang kapay gayam alalaki. Gusto na itan ko nakmay. Anya kayo ka day. Ala, umadayo ka dito yan, Greta. Agsin na kayo, tapno saan kayo nga agapa? Agawid kan sapay la ijay balay anak ko. Tani, saan kayo met nga agkadot-dotan kin ni Greta? Apaya papanawin dak. No kaya't yo, dua tayo nga agawid. Ay saan ang mabali na anak ko? Taadda ka nga rod asawa kong. Iba kayo ka ni tatagudo, tayo di balay ti pagnadan tayo. Di na mapanawan ti anak kan apo ko na. Tababae da. Awan kadwada ditoy. Kat, iso dalatan, ti masursurat.
Madi ati kasta. Ay, saan kay mo nga rod nga agkaalaan kin ni Greta? Makibagay ka nga rod anak ko. Siyak ti makibagayan. Asino da ko mapakibagayak? Ti kayat nantumat kat aginaw ka nagluto ak kat trabaho na ababay na ita. Amuyo mo't nanang, saan na ka na iruwam iti kakasta trabaho? Anya ti aramidin tagudo. Makipin natangkan mo't jay anak ko. Di na kayat ti pumanaw. Ala, di mo pilitin no talaga di na kayat. Masikuranak nga rod no kas jay nga agapad akin ni Greta. Kanayon ti panagsinumbat da. Tangay saan amabagaan lagi ti anak ta? Data tagsakripisyo pasita. Ha? Anyat aramidin tangay. Data ti pumanaw. Libasan tayo da. Makamuda mo iti bagbagi da. Tapno tumakder da iti bukod da asaka. Umayak man manang. Ne, si Kamot Gayam Lando. Ay, sombra ka. Ayaman ak manang. Umayak ko bumulod iti kwartam. Awan isa angkon. Anya? Di mo't ngamin nagaw-awid ang dananang. Awanan, saanin nga agawid dananang. Tanapintasan ti business da iti lugar nga ayanda. Un nga rod. Kastamlatan na kanayon. Di kag trabahon. Pasiglat nga utangan ti pangalaam iti kanam. Manang. Awan na. Suruam at agtrabaho adin ko. No kastamlat na kanayon. Awan na saya at apagbanagam. Manang. Kita ama. Nay, adun ti utang mo kanya. Ngamjak pulos agsinger. Taam mo nga awan pagbayad mo. Iso apasensya kan no awan maitid ko kan ka. Agbayad ka pa yung umunaang sa kantumanan pa utangan. Manang. Saan apa nagimot? Ngamjak kayat amang namna makalatan iti mait-itid kan ka. Agagawa ka tapno adda paggatang mo iti kanam. Kumusta ka nun di anak mo, Gudo? Nag-apply ka daw para abroad. Kat ti anak na ngay, asino ti mangkadwan o agabrudan. Alaan ta bakit? Siyak mo't lati mabalain apang ibatyan na iti apukaw. Katun naimbag man ta nakapanunot mo't laeng di anak mo. Una, taagbisin ti anak na no saan ngagtrabaho. Talaga nga impeteng ka wajak ikan iti kwarta. Tapno agporsigay ngagtrabaho. Uray siya. Kastamot laeng ti naramid ko. Mamin ano adumawat iti kwarta ti anak ko. Ngamjak pulos inikan. Kahit, kumusta mo tan nilan daw? Kuy-kuyugan ka no ti bayaw na nga asawa ni Nelia nga anak ko. Mapandaag karkarpintero. Ay kat mayat nga rod Naimbag lakit din ta napanunot ta ti pimanaw. Tano saan? Nakadependar payla kumadagiti anak ta kadata nga aging gaita. Uwan bakit? Kat maragsa ka na para ka nagiti anak ta. No daduma damat labasol mi iti asawak no ape ang nagbalinda sa dot, tangamin pinanuynuyan mi ida iti kalabas. Iso nakadependar dalatan kada kami. Ngamita adan bukod da trabaho, kat nangasawa matan ti anak ko kat adan bukod na a pamilya. Alakastan, tuyagayam mo, pasita. Ala kagayam di tanti nagpatinggaan na itapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mat lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello
Hello, gagayam. Kumusta kayo manan? Naimbag nga oras yo amin. Kapadasan man ni Kabsat Benigno sa napud no anagan, tintay patangatangay drama ita. Ngamsakbay ti amin, naragsakbay pa nagdengdengag, dasitong Sabado dita barangay Ambukaw, from Josephine Sabado. Kastamat ka ni Danica Marie Dakiwag, dita barangay Baksil, Paway, Ilocos Norte, kan ni Renato Pascua. Kastimanti ko na ni Kabsat Benigno. Dirman ang biyanang, idi baruak awan aalistwak, nakarita ka mangibaga ang mga sawaak nga oray awan met panggada. Saan kumakayat ti ina ka mga sawaak tawan kat nga rod trabaho ngem impilit ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Anya, agkasar kayon, kunayaw, Glory, Benignaw. Uwan ko matatang. Kaya't mintag simpa ka ni Glory, tata. Tapno makabukal kami mo't ni ti anak nga agbalin mo't nga apo kayo. Ay kahit adakada kayo na ita. Ang kasano na ita ngay. Agpada kayo mo't nga istambay. Awan trabaho yaw. Kasano ngay agbyag kayaw. Pangalan yaw, iti kanan yaw. Nalawan ti talon da Benigno, tatang. Ay, kastaya. Kahit mayat nga ron tapno adda pangalaan yaw ti kanin yaw. Mulaan yaw ti pagay, tapno adda apitan nyo alamutan yaw. Uwan tatang, tinawin ang mulaan mi dayjay iti pagay. Kahit makaamo kayo nga ron no agkasar kayaw. Isunto mo't la akanayon ang ti panagkuyog yaw. Agkasar kayo nga ron dahil. Pagsasaritaan tayo ang ti kasar yaw. Anya akasar mo ta sasawam. Anyat usaram nga agkasar ngay, kat awan mo't partyam asagana. Ha? Katay lima ababoy yung ngay nanang. Ayawanan, inlako kong. Kad may sa, apay ngay aday jay tinamnamaam apagkasar mo. Nagbanban nugak day jay. Kat no ultimo agpakan kat kasadut mo. Ay, sa apay imbaga kon iti ama ni Glory adumanon tayon tapag sasaritaan tayon ti kasarmay. Kundi karit ka amang ikasar, ngam awan mo't partyam. Ay awan Benigno, di mo pa'y mabalin ti mga asawa no kasta. Kasano ko ang mga asawa ka iti kasta ngay, di mo pa'y malaban, ultimo brief mo. Agbalbaliwak ton no mga sawa ak nanang. Oh, nga ta. Wala nang. Gumagitak to. Nang runa no danton putot ko. Apay, itulog ko nga rod mahit nga agbisinti pamilyak. Saan mo ta? Di mo pa'y nga rod mabalin ti agkasar tawan mo't busbusam. Jay pala naglakwan nyo iti baboy yo Sukatak to. Pangalaam ko maiti isukat mo ngay. Tay maurnong to aparwad Anya, ay mabalin ay amot ti kasta. Apay, masiguradom aya adakkel to ti maurur aparwad. Dakkel na nang. Kat no nagbabak nang nagiti kakalugaran tayo. Patseg adakkel to ti ited da aparwad inton kasarmi kan Glory. Kan nagitay to big time ti alan mi aninong kaninang mi. Anan. Usarin tayo tinaglakwan nyo. Tadyak kayat ti mabainan iti ama ni Glory. Ang mga no kunaan na nga glas-glas tugak. Ay, Ala nanang, di kayag sinayon. Uwan ko na yun, tadumanon tayon. mala, basta bayadam to Tanay, pagpuunak manunday jay nga ag-business. Uwan nanang. Nalpasan ti kasarta, Glory. Ayan tayo box anak ay kabilang ti parwan. Daitaman ni nakaparabaw di talamiseta. Umay ka, bilangan tan ti kargana. Agsingsingir ngaminan ni nanang. Ha? Apay, adda utang mo kan ko na? Adda, jay bayad ti naparte asagana. Anya, kunak man no kunam nga urnong mo tinaigatang kadagijay. Kasta matimbagam kan ni tatang. Kun kunak lang day jay, tapno agbilib mo't ti amam kanyak Nga ore awan trabaho, at dalat tamot urnong ko. Anya? Di, awan nga rod pang rugyantan No pagbayad mo gayam iti utang mo ti parwad ta. Makaurnong tantumanan Kwartala day ta, Glory. Di ka agrik-reklamo tamadi. Umatap ti grasya no kasta.
Kahit pag naidan nyo nga raw, itatanalpasan ti kasaryaw, Glory, binignaw. Agnaad kami kano ije balay da binigno, tatang. Uwan tatang, yawid ko ni Glory, ta asawak mo tan. Di kay madanagan, takanayunan min to timang sarungkar kada kayo diti balay. Ala makaamo kayo nga raw. Sapay ko ta mataginayon ti kinaragsakyaw. Di kay ko maagap-apa. Kan agagagat kayaw. Agsalukag kayaw. Agtinulong kayaw tapno pumintas ti biyagyaw. Wen, tatang. No makaapit kamin to iti pagay nga apitan me, mangyag kamin to iti bagasyo. Ay kat pagyamanak Agam sa anak nga agdaw-dawat, anak ko. Sa kabalak pa'y matyag trabaho. Adamot talaw na suksukayag. Di nakpakananagan. Adan asawa ang Benigno. Aggagat kamutan. Agnakam kan. Agtrabaho ka. Tapno adda pang biyag mo iti pamilya. Tangiwat niyo man mo't. Mangag na kayo ni Glory. Iba'y nandakmat nga anak yo Nasaysaya at numaamuan na tipod no nga ugalim. Di ka agpamarang tamaduktalan ng tumula asadot ka. Huston ko nakmo't. Kat nagtrabaho kan Uray construction no iso. Sumurot ka kada insan mo. Nabayagan nga'y ayabanda ka. Ngam di ka mo't mapmapan. Nakaurnong ka kuman iti kwartam. Wen ka di. Agtrabaho akto no agsikugan ni Glory. Anya, kaanon to pa ingay? Urayom pa'y lang agsikog sa kaagagawa. Rugyam kit di itan Nasakit nga ro ti sikat ko. Kung oray ti sakak nagsakit. Diyak pa'y makatrabaho ita, anang. Binigno, nasapa mo't arimor ni nanang. Napanan na, Mapanmanan agisorsor itilako na akan kanan naggagat gayam ni nanang. Ay wala. Awan makunak ka ni nanang. Talaga nagagat day chay. At iwan na pa yan ay di tatang agtrabaho. Kasta iya. Agat naanya taramidam itangal daw ngay. Panagtatalon sa amatan. Apay, di mo pa siya rin di talon mo. Di ka agarado iti pagmulami ti pagay. Awan mo't nga ron. Nakasalda di talon me. Anya? Nakasalda? No kasta, saan na da kayo timang suksukay? Saan ata nakasaldakat nga ron? Nagkapangalaan ta nga ron iti ka ng tangay. Kunakman no libre bagasyo. Saan? Gatgatangan me. Ninanang ti gumatgatang. Ta isot ti alis tong agtrabaho. Siyak ngamin kat pasaray agsakit ti sikat ko. Kas ita, anay ko, anay, sumakit manan, anay ko. Ape na sakit. Diyak mo Diyak mo't ngamin nagpatpa-check up. Diyak kaya't nagpa-check up na mga no adda maduktalan da sakit ko. Adda nga agsakitak no kasta. Tuyulok, agsakit manan, anay ko, anay ko. Siguro na marikriknak lang ito ang sakit ko. Sipod pa'y ubingak. Di barokong ko, anay nagsakit. Agkakana mo tinasakit kan Binigno. Apayang ngay? Kabalak pa'y matkiti. Inanalaang ti kasapulak, Glory. Nagtrabaho ako, kumaro, ti sakit na. Agpa-check up ka langan. Saanan? Manjak ko nakmait. Ang mga nadamaduktalan da sakit ko, kat umanay la pampanunutik taon. Ang mga no may stress sakit, may daras ti papatay ka. At din sangpet ko amasida balasang ko. Pakiluto man laangan tani, nabanugak mo. O sige nanang, kaasi kay matano da kayo pa'y latagluto. Napanan ni Benigno balasang ko. Nakaturog nanang. Manan, ay day talamat maturog ti kukuenan. Nangasawan ngem isulat ta ti aramid na. Nagsakit ti ulo. Ha? Ay sus, agsakit man ti ulunan. Itay pa lang agsaksakit, iso ngayon turog na nanang. Ay, kanayon mo takasta. Awan lakit agsakit ti ulo na. Sikit, saka, kanuan niya pa'y dita. Kunak nga ron nga agpa-check up ko matap na amunat tumaran na nga agas. Di na nga rod kayat.
Idi pa'y lang nga ibagbagak nga agpadoktor. Ngam di namot kayat. Ung tanak no pilite. Ay, kasano nga ron ang makatrabaho ngay no kasta. Kababain mat kada kayo nanang. Da kayo kay din timang manggad para iti kanan mi. Ay na, nairwama kun balasang ko. Sigod mat asyak timang manggad. Apay, di na kay tultulungan ni Benigno ayan nanang. Kasano ang matulungan na kat kanayon mat nga agsakit ti kumkumpor mi kenkwana. Iso nga ikarkariga taklatan ati aglako-lako. Tapno adda maigatang iti bagas ken sidaan. Ay, sayang di talon niyo. Nakasalda mo gayam. Ha? Anya atalon, Glore? Di mo nalawat talon niyo. Ngam nakasalda ka no kung ni Benigno. Ay na, anya atalon. Adda aya. Awan talon may balasang ko. Anya? Nagsaya atin ngay no adda talon me. Awan. Daytoy la nakaisaadan ti balay ti dagame. Patpat yung mo day di Benigno. Ay, day tangarod pa iti may sadyak kayat iti anak ko. Bolbolas tugi no daduma. Aniya? Ape nga kasta ka Benigno. Linas lastugan nakmat. Ape ang masapula lastugan nak kat asawa nak. Kunam nga danalawa talon nyo nga mawamagayam. Saan kong almanan tinalawa daga? Nga maditirik nak iti panagululbud mo. Ala, pasensya kan, Glory. Diyak ngamin kayat na maupay ka kanyak. Iso nga imbagak tikas jay. Kasano, di kag trabaho? Di ka sumapol iti panggadam? Kababain ka ni nanang. Isunti provider ta dito'y balay. No di kag trabaho siya klangan tagubra. Kanayon mo't nga rod ngagsakit ti ulok. Sikat, saka, bukot, barokong ko, kantyan ko. Kababay naman ti sumanardang iti pagtrap-trabahwak no sumurot ti sakit ko. Agsapulak nga rod iti panggadak. Tapno matulungak ni nanang. Anya ko matrabaho ngay. Awan master ka na trabaho dito'y lugar tayo. Iso nga umadayo ka. Mapanak iti pagtrab-trabahoan nagiti kakasinsin ko. 5 nga oras ti biyahe manipod dito'y. Anya, nagadayon ngay. Ay saan? Agtalinad kalangan dito balay. Sana balay. Tano umimbagak. Agtrabaho akong, promise. Gundawayak ko matagtrabaho tawang pe anak ta. Tano danton anak ta, jak makatrabahon. Siya akong tagtrabaho, bakit? Agpaimbagak labasit. Inanalaang ti kasapulak. Pasensya kayon, Glory, Benigno. Saan kayo apapapanawan dito'y balay? Ngam na saysaya at siguro no lumasin kayon iti pagnaudan. Tapno amuyo ti adda ken awan kada kayo. Sapay kumata maawatan dak. No siyak, maawatan kayo nanang. Agyaman na, Glory, balasang ko. Si Kangay, Benigno. Maawatan nak, iti kayat ko ama pasamak. Tapno agagawa kang agtrabaho. Tanay, bakit akon? Sumalog mo tipig sa ako, nanak ko. Kahit pag naadan mi nga rodan ngay. Agawid tapay la iji balay Ay manjak. Imbag kumaan awan ni tatang mo iji balayaw. No kayat yaw, dalusan nyo day daan akalapaw di taasideg. Mabalin pa'y apag naudan day jay, kurang laeng iti dalos. Nagbasit mo tin ngay. Kas kam lapimpiman ni Jayan Napintas day jay no madalusan. Alaan nyo tay may sa apaglutuan tapno adda aramaten nyo. Ikan kayo mutin iti kaldero kas kada plato yaw. Ay, Ala, di ka nagreklamo, Benigno. May mayat no lumasintan. Tapno mapwersatang agtrabaho. Narigat mo tan, mang namnaman talatan iti matmatgadan ni nanang. Imbes nga iso titulungan ta, baliktad mo't. Isumot timang pakpakan kadatan. alangarot makamoditan. Anya matikas tuyan, awan mambaga sa may saangan. Katin ka mga alay di balay da tatang mo Apay awan bingay mo, di talon niyaw. Nakaapit mo tan. Ay na, nabayagan na naalak ti bingay ko. Subsubra pa yan tinaalak. Tayjay mo tayan ti pagbagasan ta.
Bastawan may isang, ijay ti papanak. Talaga kasta, ha? Anak na kang arod, di tulungan na ka. Awan mo't ngamin kwarta ni nanang ka. Na adumot tirikrik na anan. Sana na makatrabaho. Kaasi nga ron ni nanang. Imbes sa sika kumatimang tadi ti kwartana. Ngamawam mamaytad mo tadi ka maagunay amang good. Nagadun ti utang tabinig no. Naiwarasan. Iso pa nga asim ka di gagawa ka mo't. No sa anak lama si Kog. Siya kumantag trabaho. Ngam umadani mo't ti pa nagpasngay ko. Anay ko. Agsakit man ang tibarokong ko. Ay, kayat ko ti mapan makikonstruksyon. Ta ay ayaban nak ninsan ko. Magam, di mo't may ikat ti sakit na. Senton mapudutan naklabasit sa makit ti ulok. Kaya ka nga nagpa-check up Tapno iresitaan da kay ti agas mo. Tapno nagimbag dagitan nga nanayam. Saanan? Gastos la dayta. Awan sakit ko. Inanalaang ti kasapulan ti bagik. Ay na, manon atawan nga gininanaka. Di ka pala nakainana. Madingarudlat ta. Agsanaang manon ti tiyan ko. Oh, nasakit talaga. Alang nga ron. Ay nakmanon dumawat iti bagas ni tatang. Kastala ka na yun ay. Puro dinawat kan inutang samot tan ti ipapaunag yawan akaw. Kapilitan atawam mo't pangalaan mi iti kwarta tatang. Di asawam ngay. Apay awanan plano na ngagtrabaho. Nagadumang nga ron tanan na yun na. Ay awan daytan. Kasla imposible daytan. Agpampambarsamot lang ang jay asawam. Tani nalakayat nagtrabaho. Ang mga awan pa'y busbusin niya o agpasngay ka. Talaga nga awan tawam mo urnong mi. Utang ti urnong mi tatang. Ay, madain ti kasta mapas pasamak. Kalawa mo jay asawam. Ha? Jak kayat ti kasta sasaadam iti sidong na. Kimotong ka pa yan. Kita man takudil mau. Kasla na magmagaan. Madlaw nga awan na sustansya amay papaunig mo. Tatang? Kasaritak to man. No saan pa lang agbale o pagsinaan kayaon. Itaak lang agsaaw binignaw. Agul uli makaklaeng. Ngam, nabayagan ngagpalpali iwak. Awan samot planom ngagtrabahon. Anay ko, anay. Nagsakit ti tiyan ko. Ay, agtala ka. Sakit-sakit na. Namin ano nga imbaga ni Gloria ngagpa-check up ka ngam di mo mo't kayat. Iso nga mauk. Agpampambar ka lang. Ha? Saan mo't atatang? Agtrabaho ka wano saan? Tanod di mo maitad ti kasapulan ti anak ka. Nasaysaya at lapag sinaan kayaon. Ha? Ala ikaw ni Jibalay ti anak ka. Kat di mo tumakita ti putot mo nga ipas ngay na. Ay, sana tatang? Ala, tay karigata kong tagtrabaho no bigat. Mapanak makikonstruksyon. Siguradwam lang, binignaw. Maamwak mo't lang. Nupod no nagtrabaho ka, awan no saan. Nalabas mo't ti kasya klase ti katugangan. Man nakibiyang. Di mo ko magurguraan ni tatang. Tapag sayaatan tamot la ti ibagbagana. Amumot nga umadanin ti panagpasngay ko. Wen amok. Ngam kunamot lang siguro amang dagdagdag kada taon. Kat papanam nga ron ngay. Eh kay nagtrabaho Sumurta ka na insan ko amapan makikonstruksyon. Tap na awan may bagbaga di man nakibiyang nga amam. Si kamot gayam ti sarsaron wa kabalayan. Nay, abalayan, nagudong kamat. Wen man, tanay. Awan amin na ni jay balay. Kahit kumustan nga nagijay agasawa. Mayat mat, abalayan, agsursurun amag na jay apukot Aya, nagbit man. Okay. Agtrabaho pa ni binignaw, abalayan. Wen, abalayan, manipod kinasaritam,
Nagtrabaho moten. Nagbuteng siguro iti imbagam ken kuana nga ipanaw mo dagiti agina no saan latang agbalbalew. Pasensya ka na balayan no nasaok idiken kuan at tikas jay. Ayos laeng dayjay abalayan. Mayat kit di tanadagdag ang nagtrabaho. Tano siya di nakdengdenggen. Kita ket manipod binagbagaam ket nagtrabahon. Nangrik na siguro. Sapay ko mangarod at agtultuloy ang ti panagtrabaho na tapno adakanin da sa nga pamilya abalayan. Naimas mo ti prito abang usa. Guston ti may sagrata sindam, Glory. Ha? Saan nagaputan na iluto amin di ginatang ko abangos ket lamutan mo't amin nun. Mangibati ka iti parabigat Suruam ti aginot na nagrigat tagtrabaho. Apay, ti kunam nalaka ti agkonstruksyon. Kalubam man ngaminan na ita, ta parabigat. In-display mo't ngamin aminan. Nagrigat ti sumapol iti kwarta. Iso ngayon inutan ti inapoy kan masida. Ne, adamay sangput mo tinapay, binigno. Nanggatangam dito'y ngay. Ijestor Ne, at dagayam lako da dita istora kastoy. Ay, mangantaman nga ro diti tinapay. Nay, may salang ti kanam, ta parabigat ti daduma. Sana gaputan naka-display dita kat unlimited mutan ti panangan mo. Uwan, may salaang ti kanag. Ramanaklaang binigno. Unay kamutan, Glory. Nagbuslon kang agsabon. Kita man talablabaam, nakalablabutab. Ni, eksakto laang matlakay. Eksakto nga. Nagado ti sabsabon mo. Apay, si kaya ti agrigrigat ngagtrabaho. Si ka ti main-initan ngagkiw-kiwar iti simintaw ka nagbumbunag iti bataw. Ala, di ka kadinagungat. Ala ta inutak to numaminsan. Kasi di sabon na paginaw. Naibusmanan. Nagbuslon ka. Ibuk-buk-buk mon samot ngamin amin. Surumot aginot Kanjay mantika, nakita. Kagkagudwa matan. Nagbuslon ka matan ngagmantika. Ala, bayam. Tainton sumaruno, jak to agpriton. Sa bawak to amin aluto kasi daanan. Kasla di bagas, basit manen. Pungga kamot nga minapungga no mangan ka. Mabisina ang mga roon. Tamo mga gatgatas ti anak ta kanyak. Di mo irason ti anak ta. Sigod kat di nga adu ti kanam Manipod nagdenata. Nadlaw kaun nga daraw rawot mo. Sige, mapanakon. Kita ang basit Aginot ka, ta sana si ti marigrigatan ngagtrabaho. Papanam ako nam Glory. Inakagtrabaho ijayan da insan ko nanang. Mayat ka no ti sweldo ijay kat. Kan ada libre pag naadan mi. Ket, kasanon ti apo ko. Ibatik pala kada kayo Nitatang ko matipang ibatsak ngam di na masango. Mala siya kung ti mga awir iti apo ko. Ket nagpakada ka kinibinignaw. Uwe nanang, pinalubusan nakmat. Kaya't nang agtrabaho tap na makatulong ak kano. Aya, ket alang arud agan anad ka iti lugar apapa na ang balasang ko. Tatang, amoyo ka din sino akasinsin ni Glory ti simurutan na nagtrabahuan? Wala. Niin siyang akanakak. Apay aya. Diyak mo't makuntakan, tatang. Diyak na guston tinaudi at text na kanya. Text na nga. Alipatag kanon. Kat sumapulak kanon iti sabaling asawag. Apay kanungay. Diyak nga rutam mo, tatang. Awan mo't amok ang nagbasulakin ko Ngam kasla kaguranak. Day. Apay nga tagay. Agyamanak, si Mangput kan Glory. Ay, di nakarakupan. Tamadurmanak kan binigno. Nay, apay nga niya kastamot tan ti bagbagam, Glory.
Umay ko alaan ti anak ko tagsinatan. Nay, apay, adan nang iso katam kanyak. Makamuka na niya't panunutam. Basta agsinatan, period. Awanin na lang. Pinanawan na ko na itaginak. Si kangamin mo't apay ngami na pinalubusam idi ngay madayaw. Anya nga Awan amo ka nagbasulak na nang. Apay nga yakas jay. Di mo sawon ti kasta. Taado tinadlaw ko amadi at ratom kan ko na ide. Pagsasawam iti agkakasakit. Pudnaw asaan mo akabkabilan. Ngam agkakasakit dagiti bagbagam kan ko na. Oray adda tao ngagdengdengeg pabainam, pagsasawam, kanayon mo nga isider ti panagtrab-trabahom, iparupam launay kankwana idi, apapakpakan laeng. Ha? So ano timmam nayan ni Glory kan ka, kat sininaan na kan, jak mababalaw. Ngamin maawatak tirik na di asawam. Diyak kaya't asinaanak ti asawak na nang. Ay kat ay aywam bareng maayayong pay anak ko. Pinadas ko nga inayayo ni Glory ngam talaga adinakon kaya. Aging ga nag-abroad kat nadamag ko langan nga adda kanon sa bala kadandan na ijay. Kunak nga agdarumak ngam binaybay akon, tadamot basol ko na pimanaw ti asawak kanya. Agbabawi ak ngam naladawan ti amin. Ngam no pa'y kasta, idawdawat ko latay ti Diyos na marswa, asapay la kumata maurnos minto matlaang ti amin kada kami. Alakastan, tugayim mo, benigno. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritan ti may sakabsat, diti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayamyo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello everyone! Naimbag nga oras yumanan. Kapadasan ni Cubs at Grace sa napudno anagan. Ti mga ganyo ita diti drama ama ng biyanang. Diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngabsakbay ti amin, makablawang pa the Luz Viminda Bawengan. Combined Cricket Club Malaysia. Ngagdangdangag dita Malaysia. Stella Menor, dita Flores, San Manuel, Pangasinan. Kasi manti ko na ni Cubs at Grace. Dear manang biyanang. At dalakay anobyok kat na parabor kanyak. Kanayon na karigalwan, aklo na katila ang kwarta ti kinayat ko kankwana kat tidina mo malaksid kankwana at da katawnak anak relasyonak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, sabali manen ta cellphone mo nanak ko. Agsusukat ti cellphone mo. Ayan ti sigod a cellphone mo ngay. Awanan, impadawat ko nanang. Nangalaam manen iting gatang mo di tabaro a cellphone mo ngay anak ko. Kat ginatang ni Tony Ay, nagadun ti inintad da jay ato ni kan ka. Sapay la ko mga rod ta di mon tulukwen ta kaasimot. Di mo kumapangnamnamaan iti awan. Apay ay apakasikuran nyo amin na makita yung nanang. Agulimag kay kadilang. Di kay agbalin aman nakibiyang tasan anasaya ati kasta. Nay, nagluko kan. Dakkel ti kadbengak amakibiyang kan ka, ta anak ka ka nga road. Alangan nabaybayan ka, jakmat kayat ama isagmak ka Nag-overthink kay ngamin manan. Anya kumati pa kay sagmakak ngay. Awan, nanang! Nanang, nakitak mo't nga adda ka video call ni Grace itay agsapa. Saan mo't animang Tony a boyfriend na dayjay? Asino ngay? Jak mo Sweetheart mo ti inawag da. Kun agin inay labyuda pay. Anya, ay nagloko mo't day jaya kabsat mon. Apay ngay kat ni matuni ti inyam amo na anubyo na. Wano? Nagsinadangatan kin ni Mang Tony, nanang. Imposible
Kano ka ibagbaga na laang aginatang nito ni Jay Baro a cellphone na. Anya, alangan adwa tinobyo ni Grace, nanang. Ay, agar aramid day dya, Grace. Agdardarasudos man ako nakon. Asino day dya lalaki, Grace? Ibagam ti agpaisaw. Ay na, gayem ko laang dayjay. Advance launay ngamin ti panunot yu kanima ng linakot. Isa tila at atapan yu. Agin innay labyo kayo kanuma. Apay, dakas na agin na love you tagayam. Nalabos kayo mat. Pati day ta ay love you agbalin nga issue. Ay na anak ko, palagipan ka man na. Di ka agdardarasudos nga agdesisyon. Numakiin nayat ka, may salaang. Di mo paggigiddanan. No di mon kayat ni Tony, sinaamon. Nito nila ang nga tinobiyok. Apay aya di kay makawawat. Sige tani, handa pa'y papanak. Inakagilakad iti papeles ko. Papeles mo nga. Papeles ko nga agabrod, ha? Agabrod aklangan, tap pumanawak dito yun. Tap naawanan ti sermonan niyo. Apay-pay lang agabrod ka. Katadak mo tamang suportakan ka, Grace. Saan ka abay-bayan? Ora saan ka agtrabaho? Okay lang. Tas siyak timang tadi di kwartam. Diyak kayat nga agnanayon asup-suportaran na, Tony. Diyak kayat asawon nagiti tao akwarta laang ti kinayat ko kan ka. Ay, masapul nga ipakita ka sa anak nga agdepdependar iti kwarta nga ititad mo kanya. Grace? Kayat ko ti makatulong ka, Tony. Adon ti na ititad mo kanyak. Iso akayat ko ti agsubad kan ka. Saan matamas hapula subadam dagi dyan ay tultulong ko kinkakat? Basta. Kayat ko ti agabrod. Iso please, palubusan nak. Kan gastusam ti panagabrod ko. Pangaasim. Ay, sige. Sika nga rin ti makaam mo, Grace. Kat, kumusta ti panag-apply mo para abroad, Grace? Madamapay lang ti panangilakad ko iti papeles ko, nanang. Kat, kasanon ni Tony. Panawam dito yan. Katuan kapilitan na kasta. Amangan no isukat munton no adda ka ni Jay abroad. Diyak may baga. Tadyak mo ti mapasama kiti masakbayan, nanang. No talaga ada kami ti naikaripara iti tunggal maysa. Da kamin tulat ta. Angam no saan, awan mabalin. Bastag singsingput ka iti adayom Panunutom ni Tony a panawam dito Laglagi pa nga adon ti naitultulong na ken ka. Isupay gayam ti manggasgastos ken ka iti panag-apply mo para abroad. Awan mo't dakas na no gastusan na, tanobya nakmat. Di uray bayadak to no bumaknangak. Ha? Bumaknangak to, nanang. Agurno nga kiti kwarta ki abroad. Tabayadak to ni Tony no bilang singirin nak to. Nay, apay ngay akas ti ibagbaga man ako. Ay, basta. Agparparik na ngamin kanya kasingiran nak to ni Tony. Iso ang masapula sa ganaak dayta. No kasta, agbiyahe kan ama pan ije airport, Grace. Wen manang, Asino ngay ti mangitulod kan ka. Di mo imbagaan na sapa tapno maitulod da ka. saanan, tabasit mo ti kargak. Kabailak nagbiyahe asisyak, manang. Ni Mang Tony ngay, di na kaitulod aya. Di na amo ti panagbiyahe kita, manang. Diyak imbagbaga. Tadyak kayat nga itulod nak. Ay, mairitak no dakadwak nga agbiyahe. Anya, Ay, sige, mapanakaw ta mga numaladawak. Ay, ayan ni nanang. adda ije likod. Ay, sige, tay nakagpakadakan kwa na, manang. O kasta? Nagbiyahin ni Grace, Lina? Wan Mang Tony, nagbiyahe itay agsapa. Ay, apay nga yakas jay. Di man lang nagpakada kanyak man. Tayin tulod ko kumama ti airport. Diyak man amo iti dayja kabsat ko. Ay, sige. Patuluyag nga rodan, Lina. Ibati kong ito ginatang ko a merienda. Kanin nyo kininarang mo. Ah?
Agyaman nak nga rod Mang Tony. Sige, mapanak pa eh. Day, napanmutan ni Tony. Kunak numangal daw dito eh. Nasakitan sa idinaamuan na nagluwasan ni Grace, nanang. Day jay mo't ngami nakabsat mo. Di na mo't ngamin imbagbag at ipanagluwas na. At dakat kastan, nobyo na, ngamsaan ngagpakada. Wan nga rod Ay, ipadlaw na launay adi na ay ayatin ni Mang Tony. Akwarta lati kinayat na kankwana. Nakasingsingpot ni Tony. Anya pa'y latsapulan na kankwana nga ay. Di na siguro kaya tila kaya Saan mo't unay alakay ni Tony? Pudno a senior citizen. Ngamsaan mo't amadlaw. Kaslag taw-tawon la iti 50. Wan nga rod, ubing tilangan ni Mang Tony anya. Kun adda pa'y itsura na. Wan nga rod kun nasingpot ko naam. Ay, sila ang ni Tony no isukat to jay adim. Pinangnamnaman nala iti awan no kastaman bilang. Sapay la kumaa, tadinan to paldaangan tinobyo na, takaasim at nanang. Agyamanak, nakasangpot kan dito abroad, Grace. Kailiw kan, Luis. Kailiw ka maten. Kamudyanan na. Agkadwatan dito eh. Kanayon tan nga kita. Wen nga ron, kunak no arapaap ko la idi daytoy. Ngampimod nun. Agkadwatan iti may sa pagilyan. Ala, inta pa'y mangan. Sa tamapan iti dagos ko, Grace. O sige, ay nanay baglakit din ta naira na nga awan trabaho mita niya. Nagtaer ka talaga. Nagpintas ka mo, Grace. Adama inlabakin ka. Oh, agyamanak. Imawag ka matlangan. Apay adi ka makontak, Grace. Inlipas ko lang timawag ta stricto da ditoy. Anya. Oh, Grace, kailiw kan. Kumusta ka ditan? Nagrigat ti trabaho ditoy. Iparit da nga cellphone na. Once a month lang ti pa nagselfon ko. Anya. Grabe matlaytan. Adda na mailiwakan ka no kasta. Di mo nam namaan ti awag ko, ta stricto da dito'y kunakmanon. Nawan awag ko, panunutom latan na didak palubusan nga ang cellphone. Anya. Sige tani, ang trabaho akmanon. Bye! Sige nga, Rod. Agan-anad ka dita. Bye. Nay, si kamot gayam Tony. Sumrak ka. Agyamanak, nana. Ay, maburing aki balay. Isungay mayak. Bareng iti umay ko kat mapti iliw ko itanak mo. Katun nawaya kalat nga umay dito'y nukwa, Tony. Silulukat lat tatiri daw may parakan ka. Agyamanak, nana. Aywan, adayin sangpet ko merenda. Ayabam ni Lina, tag merenda kayo. Awan ni Lina, napan nagtrabaho. Anya? Ne, adan aya trabaho na. Una, kapilitan asimrek kas babaunan. Tawan mo't masterkan na asabali at trabaho. Ay, kastaya. No amok la kumakayat nagayam tagbali na babaunan. Siyak la kuman tinangalakin ko na. Ay kayat na ad ay jay, tanasingput ka. Sayang. Agsapsapo la kitagbali na babaunan ni Jabalay. Tapi manawan ni Manang Hilaria. Nagawidan, tapumakit matan. Kumapsutay. Sayang husto ko man no insapsapam nga imbaga, tanili na lakuman. Pumanaw akong ije pagtrab-trabahwak nanang. Jak kurso nada ti amok a babae. At damat supsuplada na. Istrikta. Kanjay mat asawa na. Kaslamot manyakis. Sabali ti panagkitkita na kanyak. Anya, ay katsika no kayat mo, ag-apply ka kin ni Tony. Agsapsapul mo't gayam iti babaunan na. Kasta ay
Ay, kayat ko tanasingpet ni Mang Tony. Kayat ko dayjay nga agbalin nga amo. Kasaritam to no umay manen dito'y balay. I-chat ko kit din ta friend ko mat iti FB. Damagak no kayat nak ngagbalin ababaunin na taga playa. Ay kat makamuka anak ko. Di kagbabain linawan. Ipagpabalay mon. Basta bumalay ka matin dito'y. Wen Mang Tony. Agmay sa kagayam dito'y balay mo no awan katulong akadwam dito'y. Wala. Iso nagboring. Nang runa ito tayo madayon di kabsat mo. Wen nga rod sapay mabayag santo agbakasyon. Manu atawan ti orayan. Dahil nga rod di paglidlidaya kita. Nagpilit tumata nag-abroad. Kat imbagak lang ruda na siyak ti makaamukan ko ana. Saan ba't nga grigat iti sidong ko no bilang agasawa kaminton? Ala, sana bali damat kit di social media akontak yo. Sansanan nyo ti ag-video call Hay, dahi tapay ti may sa parikot. Ta binawalan da kanong ag-cellphone. Isa maminsan lay ti makabulan ti panagsarita mi. Anya, ni, awan mo't imbagbaga na akasta kada kami kininanang. Amangan no saan nalaan na sa ukada kayo. Ngam basta kasta timbaga na kanyak. Iso nagkasaang. Mang Tony. Ay, ni, anyat orasan. Panagluluto mat gaya man. Inak agluton. Anya ti kayat yu alutwak amasida, Mang Tony. Mangsigang ka man itikan. Adda sa lamagi, Jeref. Dayjay ti pagalsim mo. Ay, uwan, Mang Tony. Naimbaglaangan tagpada ta iti day off anya. Makapagkadwata dito dagus mo tunggal day off ta. Wan nga rat, umay ayon ti gundaway katata Grace. Aywan, kumustan dyan lakay nga ex mo? In black kun Jack kayata ng kasarita dayjay. Sigurado ka. Amangan mo't nilimlimid mo timang kontakin ko ana. Saan, Luis? Di ore kita ang ti cellphone ko. In black kun. Nala, sana balen? Agurnong ta Grace. Tapno adda balay asang putantay di Pilipinas. Wen no kayat mo. Agi patakdertan iti balay ta iti Pilipinas. Tapno adda pakakitkitaan ta iti pagbambanugan ta dito abroad. Wan kastamot ko matiplano, Grace. Ngam ti kayat ko, ijay lugar mi ti pangipatakdiran ta iti balay. Tasidag ijay ilimit ti ayan ti lote mi. Sige, sikati makaam mo, Luis. Mangan kan, Mang Tony. Itay kapay lang agsangsangit. Anyat orasan, ngam di kapay lanangan. Apo yan narangamit ti kamsat mo tigas niya'y kanyak. Agkakasakit yung bagbaganay ti chat. Ti panangisinan ng kanyak at amo ti rason no makagapo. Kalpasan na, in black na kon. Mang Tony. Awan amo ka nagmasulakin ko ana. Pinagnamnaman naklagayam iti awan di kapsat mo. Pasensya amon di kapsat ko, Mang Tony. Siya kun ti agkid daw iti pamakawan. Gapo iti palang pasakit na kankan. Nagsakit, Lina. Nagsakit. Ala, isangit yun lang. Tapno maksayan ti sakit ti barukong yun. Adda aklaan dito'y adumngag iti anyaman nga ibagayo. Yibkas yun lang ti sakit tinakam yun iti kapsat ko, Mang Tony. Unay ba't ti kasta nga aramid mon, Grace? Pinangnamnamam lagayam iti awan ni Tony. Di kalamaasyan ijay tao. Kunak tupay kat asinaam ni Tony. Nagparik na kanyak dayta, idi pay lang. Jack kayat tilakay, tamabit, amatay, nanang. Saan mo't unay alakay ni Tony? Kaslag taw-tawon tupay iti 50 lang. Ura niya ti bagbagayaw. Basta Jack kayat ni Tony. Jack kayat ti mabalo adagos. Ni Luis ti ayayatag. Isu ti kayat kapakiasawaan. Tagkatahunan kami lang. Anyan. Isumit la akasta ti kalakanaken ka ti panangisina mon kin ni Tony.
Tadamot gayam sukat na ditan. Di kay ka di madanagan ta nasimpot ni Luis. Agururnong kami para iti masakbayan mi. Ay, mala, makaamu ka iti biyag mo. Total, awan mo't dengdenggem apam magbagaken ka. Kat kumustan nito ni anak ko. Kasjay kanayon ti panagbartek na. Di pa'y kat mangmanganan. Madanaganak, amangan no agsakit nanang. Kasapulan na ti mga dingay kenkwana. Iso adi mo baybayan ngag may maysa. Tamangan no anya pa'y ti maaramid na. Wananang, kanayon ko nga rod nga ilutuan iti paborito na ataraon. Ngam saan matuunay amang mangan. Kaslasyak pa'y kat ti makonsensyan. Gapo iti inaramid ti kapsat mo. Jak amoy ti daya babae. Nakadkadlaw met ngamin a kwarta lati kinayat na kin ni Mang Tony. Mangibabay nga rod day di akapsat mo. Kalpasan ang nagatasan na ni Tony. Sininaan na latan akas laawan anyaman na. Nagsuldo kan, Grace. Yung mga rodan, tayo pawit ko na di Pilipinas. Tapag nayunan ta ti kwartata, para iti materyales ti balayta. Mabitla nga rod, Luis. Dahito eh. Apag isunto nagbakasyon ta, nalpasan ti balayta. Agkasartan tumeten, kasta ka di? Siyempre dahi ta nga rod tarapaak ta saan, ti makapagkalay sa ta. Uwin nga rod. Ay na. Ar-ara pa apa kung ti panangyaltar mo to kanyak, Luis. Excited akon. Ala, mangantan Mang Tony. Lina, Ha? Ni, apay Mang Tony? Adda ka di ibagam? awan ka di pa'y nobyom? Ha? Awan pa'y, apay ka di. Pakawanan na kuma. Ngam kabayatan ti kaadam lito'y balay. Habang bumaybayak, pumimpintas ka. Ha? Ala, rabakan dakmat Mang Tony. Saan man, agpayso ti bagbagak. Napimpintas kagayam ngam ni ading mo. Ha? Ala, saan mat Napimpintas ni ading ko taub-ubing. Basta, napimpintas kalina. Main-inlabak nga rodeng king ka. Ha? Ala, tila ibagbagam Mang Tony. Mababainak paikit din. Sapay ko ma, tadi nakagura lina. Ha? Saan, Mang Tony? Apay kumaakagura ka nga. No agdato na king ka. Okay ka dilaan king ka, Lina? Ha? Ala? Adakan ka day na, Jakam mo, Mang Tony. Nanang, anya ngay, aklunak ka din ni Mang Tony, wano saan? Nay, apay asyak ti pagdamagam ngay. Nagluko kan. Sika at agdesisyon iti dayta. No siyaklat ang desisyon, talaga nga aklunak ni Tony. Ha? Ngamin, addamot pa nagayat ko kankwana. Da kayo ti damagak nanang, taamangan no diyo kayat. Apay kumaadyak kayat ngay. Nasingpet mo't ni Tony. Saan nga taan na alas akitaan nanang? Ex ti kabsat ko ti agbalin anobyo. Ay na anak ko, awan madi iti dayta. Tagpada kayo mo't anawaya. Ken sininaan mo't tanjay kapsat mo. Makiasawan iti mabiit ni Grace. Agawid da ka nun iti nubyo na tagkasardat. Lukas na, aklunak nga rodan ni Tony nanang. Ngamin, agayatak matan kankwana. Nukas tangarod, agkasartan Lina. Sikat ti makaam mo, Tony. Di tanto mo lat iturong ta.
Ken napanagnagak ti kinasingpet mo. Iso nga awanan ti agbalin atubang iti panagsimpata, Tony. Sige nga rod. Kat agyaman akta inayat naklina. Ti ammo, awan namnamakin ka. Iso anak ragrag sakak. Tadyak ni namnama akayatem tilakay akas kanyak. Saan ka pa'y matunay alakay? Nasurukla 60 ti taon mo. Ubing ka pa'y, Tony. Nanang, agrobot kayo. Intay aglango iji baybay. Kadwa tayo ti pamilya ni Luis. Ay nanak ko, ang mumut sa anak asanay iti atidug a biyahe. Maulawak. Ni Manang Linang nga tangay. Padasam nga awagan Ngam ti amok, busy dayjay iti negosyo da nga agasawa. At da nga min binangon da ang negosyo da ijay ilikin ni Tony. Naimbag man ta kinayat ni Manang ni Tata Tony. Katlakayon. No siyak, jakla kayat ti agaywan to itilakay. Siyempre, manula atawanan kumapsot to ni Tata Tony. Di mo maibaga da ita. Napigsapay mo ni Tony. Nakaranting tupay nga uray lumakayon. Saan la lumakay, Nanang? Lakayan at talaga dayjay. Anya! Nalmas ni Luis ko na yo! Sa dino tayan na! Ayan ni Luis! Luis, anak ko! Anak, pagasiyaw! Tulungan niyo ka, anak ko! Ni Luis! Luis! Awanan tinobyok, Manang. Anyan ti kastoy ang napasamak itinobyom ading ko. Ala, agpatibkar ka. Kabailam dayta. Kasano agpaitan? Kasano terapop mi ni Luis? Agmay-may sa akon, Manang. Anyat planom ita nga ay tanaitabunan ni Luis anak ko. Ay, tsaka mo, Nanang. Kaslawanan ganas ko nga agsubli ijabarod. Ala iliw-liwag mo pa'y tinapasamak itinobyom ading ko. Di kampay lang nagkaskasar. Ngam nabalo akadaguson. Linamot kong nagitiim bagbagak idi maipapankan ni Tata Tony. Sininaak tadyak kaya ti mabalo adagos. Talakay kat nga rudan. Ngam nagbiddutak. Ala, lipatam dagitan ading ko. Nakapapal ka, Manang. Mayatan tibiyag mo itidan na ni Tata Tony. Masikog ka pa yun. Day tamot ti pagyamyamanak. Tanasing put tinagbalin nga asawa. Kablawan ka, takaskan kwa na tinakaginasat mo. Jack ilibak talaga nga papalak ti kabsat ko itata na pintasan ti biyag na itisidong ti asawa na. Katita adan upat nga anak dakat, syakmat, awan pa'y nobyok, tawan mat limpyo nga garam kanya. No saan nga artek, sugador, wano saan mat istambay. Isaan ako nakitibagik ngagtali na edaklatan as single. Alakastan, pigayim mo, Grace. Ala gagayem, ditan tinagpatingkaan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! In your nose, para ti script kaniti drama to gayem yo, Jenna Almoite. Thank you, akanayon, kada kayo amin. God bless, ititong galmaysa.